Icubahiro TV turongeye kubaramutsa aho muherereye hose. Uno munsi nagomba ndababwire yuko twatembereye cyane, twazungurutse imisozi myinshi, twambutse ibiyaya byinshi ndetse n'inzuzi, turiko turarondera ibigezweho kwisi. Uno munsi rero twashikiriye umusaza asanzwe akanika ikintu kimwe gikomeye cyane, ikintu gisanzwe kidufasha mu buryo bwo gufungura mu buryo kandi bwihuse cyane. Ico kintu si kindi nagomba ndababwire, kino kintu muriko murabona ngahe impande yanje, mutakibona ibisanzwe, ni ikintu gikomeye cyane kubera uburyo gikoramo. Turaza kubabwira detail ya buri kimwe cyose uburyo gikoramo. Kino kintu ni ikintu giteye igomwe kandi buri muntu wese ndipfuza yuko yogera aho babikorera hanyuma akakigura, kubera nanje ni ikintu bamaze kunsobanurira nkasanga ni ikintu gikomeye cyane. Reka nawe uwo muntu ndamubahereze ashobore kubidondora, afise byinshi byo kumubaza kugira ngo kino kintu siniriwe ndakivuga izina wenyene araza kukitubarira, kubera hari gihe wosanga izina jewe ndakizi ko atari byo nawe acita. Reka ndamuhikaze, ramutsa abakunzi ba Icubahiro TV. Turabashuje abakunzi ba Icubahiro TV. Nitwa Dismas Musengimana. Turahanga kugira ngo dufashe abantu ibyo kurya biboroheye no guteka. Ibi dukora ntago ari ibindi nimbabura cyangwa se ibyo bitisigire mu rurimi rw'inahangara. Okay. Dismas, uratubwiye yuko uri ngaha kugira ngo ufashe abantu boba bashaka kurya ibiryo byoroheje, ukora imbabura. Nagomba ndakubaze wowe Dismas, izi mbabura uzikora gute kugira ngo utangure gukora zino mbabura? Byaciye kuki, wabyize hehe, cyangwa nakantu nyene wikuriye mu mutwe wawe? Murakoze cyane. Izi mbabura kugira ngo tubyige, twagiye tubona ibintu byo guteka bigora abantu, kandi mu by'ukuri ibintu byose bisaba innovation cyangwa se kugera umuntu ahanga udushya. Uravangurika turebe ikintu cyafasha abantu natwe kikadufasha ku buryo ibyo guteka n'ibyo kurya byorohera abantu bagateka biboroheye, amakara ntabahende. Ibyo rero nicyo cyatumye dukora ibi ngibi. Ni ibintu twahimbye tubitekereje kugira ngo bifashe abantu. Iyo mirimo mwihimbiye, imirimo mwihangiye, wavuze Dismas yuko ari ibintu watekerejeho, noneho ufata kuza kubihimba kugira ngo ufashe abantu baze bararya mu buryo bworoheje, kubera amakara cyangwa umuriro gufatwa bitinze. Simbizi uraza kubidusobanurira. Nagomba ndakubaze, n'umurimo mwihimbiye mwebwe ubwanyu cyangwa mufite abandi mwafatikanije hanyuma mutangura gukora uno murimo? Oya, ni ibintu natekereje ubwanjye, gusa hari ibindi nagiye mbona bitewe n'uko imbabura nyinshi zigenda zikora. Ntekereza ko hari ikintu umuntu yahindura kugira ngo imbabura irusheho kuba nziza. Ni ibintu natekereje ubwanjye, ntabwo ari ibintu nafatanyije n'abandi. Wowe Dismas, iyo mbabura uramaze kuyikora, ushobora kutwemeza yuko muri kano karere duhagazemo kuri uno munsi uri nino saha, izi mbabura ari wowe uzikora wenyene? Birashoboka, burya ikintu cyose iyo ugikoze abandi bashobora kugitekereza cyangwa babona ari cyiza nabo bakagikora. Ariko natekereza ko mu bantu niba hari n'abandi bazikora nuko ntabazi, nabo baba barabirebye kuri twebwe. Mbese Dismas, icari kugaragariza amakungu nuko na buri muntu wese yoba akora imbabura nk'izi ashobora kuba yakopeye kuri we. Mbega Dismas, kugira ngo wewe wiyumvire bino bintu byaguhereye he, cyangwa nawe hari hahandi hantu wabikopeye uravuga ngo kano kantu no kazana mu karere ntuyemwo, karashobora gufasha abene igihugu cyangwa karashobora gufasha abisi kuri kano kanya? Ivyo bintu byaguhereye he kugira ngo utangure kubikora? Nakubwiye ngo ibintu byose bisaba gutekereza cyangwa se gutekereza uburyo wahanga udushya. Maze kubona uburyo imbabura zikora, uburyo abantu bagorwa no guteka, nifashishije uburyo umuriro waka, natekereje ko hatabayeho oxygene isanzwe, umuntu yakora oxygene yindi idasanzwe itari naturelle, hanyuma bigatuma imbabura yaka mu bundi buryo. Nifashishije uburyo rero bita uburyo bw'umuvuba. Nashatse kubikora nk'umuvuba, ariko umuvuba wa kijyambere nibwo buryo dukoresha hano. Umuvuba wa kijambere kugira ngo ukore bigusaba iki? Byagenze gute kugira ngo wiyumvire uwo muvuba wa kijambere? Kubera hari abantu benshi bashobora bariko baradukurikirana ariko bakavuga ati iki kintu bagiye kutwereka ntidushobora gusobanukirwa uburyo gikora bitewe n'ukuntu babona ibintu byihuse cyane. Uwo muvuba wa kijambere ukozwe n'iki? Urashobora kuduha detail uwo muvuba wa kijambere kugira ngo uwukore ikintu bisaba?
ya ndabibasobanurira uburyo bikozemo ni imbabura isanzwe kongeraho akantu kazana oxygene hanyuma iyo oxygene yinjiye mu umuriro uraka murabizi ko kugira ngo umuriro wake nuko haboneka oxygene hanyuma rero nubwo buryo twakoze akantu bita ventilateur cyangwa ventilateur tugashyira muri iyo mbabura iyo ventilateur akaba ariyo yatsa umuriro ibiryo bigashya byihuse. Ya bakunzi ba Icubahiro TV uno munsi n'ibintu bikomeye cyane kubera ko twatembereye nababariye ko twajabutse inzuzi n'ibiyaga tugeze kuno Mutama Dismas ndiko ndabona arafise imbabura zishika kuri 3 4 ziri ngaha anye ndiko ndabona n'ibikoresho bidasanzwe ashobora kubakoresha hano hantu. Dismas yatubariye yuko akoresha ubwoko bw'imivuba ariko imivuba ngo ya kijambere. Nagomba imbere yuko utugaragariza iyo mbabura uburyo uyatsamwo ubanze utwereke ibikoresho byose uyikoresha ivyari byo kimwe cyose ukwacu. Dukoresha ibintu byinshi hano bimwe musanze bitari hano birahani kuko dukorera ahantu hatandukanye ariko bimwe muri byo ndabibereka. Ikintu cya mbere kibanze dukoresha imakasi. Iyi makasi urashobora kugaragariza abafanzi abakunzi ba Icubahiro TV. Iyi makasi ndabona ntisanzwe wagira ni za zindi zo kwa muganga ariko nawe afite uburyo azikoresha. Murashobora kwereka abakunzi ingeno zikoresha. Ya ndabona ari karakata kandi ni mu buryo bwihuse cyane wagira ngo ni mereze ari karakora nkuko wagira ngo ari gukorera ku mashanyarazi. Nasuye kumutwarira mikro kumutwe. Ya iyo makasi turabonye uburyo iri kirakora. Twagomba tubaze iki kindi cyuma ndiko ndabona ngaha iki naco ugikoresha iki kino cyuma. Iki cyuma nacyo ni ikintu kimfasha ibintu bikomeye kuko ni ikintu kinkoresha iyo ndinganiza amabati. Murabibona yuko ico cyuma naco ari cyakoresha kugira ngo aringanize amabati. Hanyuma nagomba mbaze iki naco kiri hasi naco ugikoresha mu buhe buryo? Iki cyuma nacyo kiramfasha kuko ni cyuma ngororeraho ibintu, ni cyuma kiringaniza ibintu mponderaho kugira ngo ibintu mponze kibashe kuringanira kigororoke. Kugira ngo ibintu biringanire. Mu magambo make ivyo vyuma uko ari bibiri byose bigufasha mu bijanye no kugorora amabati. Nagomba ndakubaze Dismas, iyo umuntu yumvise amabati arashobora kwibaza ati ni buri bati ijya ryo ryose rikora ino mbabura cyangwa nawe ufite ubwoko bw'amabati ushobora kuba ukoresha ariko butandukanye nubwo twari dusanzwe twiyumvira ukoresha ubuhe bwoko? Ntabwo dukoresha amabati asanzwe yose kuko dukoresha amabati ya Vastairo cyangwa se tugakoresha tore metallique. Ayo niyo mabati yonyine tubasha gukoresha izi mbabura dukora. Ya bakunzi bacu murabona ibati akoresha ibati bisanzwe ni bati rishobora kuba ari gibeyi bitewe n'ukuntu narisanzwe mbona yandi mabati tumenyereye gusakaza cyangwa gukoresha ibindi byose ariko rino bati ndabona umenga rifite difference. Ndabona yatubariye kandi yuko akoresha itore n'ibijya vyuma. Ku batabizi itore n'ibijya vyuma usanga bakoresha mu gusudira imiryango cyangwa amadirisha. Ndibaza nivyo Mutama. Yego ni hagati yo gukoresha ano mabati ikindi gikoresho ushobora kubukoresha kugira ngo wifashe ukore kino kintu coba ari nk'iki? Ahanini nibyo dukoresha tugakoresha n'ibumba. Ibumba ntago ubungubu rihari kuko turarikora tukarizana rikoze ariko dukoresha amabati n'ibumba nibyo dukoresha mu mbabura. Ya amabati n'ibumba ariko ndi kubona imbabura uburyo watubwiye ko ari amabati turavyumva kandi turabisobanukirwa ariko uburyo ushobora kukigira ngo kibe nk'umuzingi nkuko hanyuma wenda ushobore gucomekamwo ya mivuba yawe hano ufite ubundi buhinga ukoresha urashobora kubudusangiza twese tukabwumva. Ibyo ngibyo byo ni bijyanye n'umwuga kandi ntago nabisobanurira abakunzi bacu akakanya ngo bikunda akakanya ariko icyo nkora cyo nuko nkora ubu buryo nyine nkuko nkora ino mbabura ngo biracyari hagati ntirarangira. Harimo ibindi bintu imbere nge nashyiramo ni bimwe mu byo ngenda nkoresha. Ubu ni uburyo bumwe nkoresha nabyo ni ibindi bintu nkoresha. Ya bivuze ngo imbabura yawe nari nabonye umengane zibiri zigerekeranye none kumbe ni imwe ariko uba ufise ubundi buryo wayikozemo kugira ngo ikunde yuzure ibimbabura. Ya Dismas jewe wihangane kabisa abakunzi bacu baba bagomba kumenya buri kimwe ku kindi. Ndabonye akantu hano
akantu hano aka kantu sinzi ico gakora urashobora kutubwira ico gasanzwe gakora? Yes, utungutu nitwo nkoresha rero nababwiye ko nkoresha ventilateur cyangwa se umuvubo wa kijyambere. Utu nitwo nkoresha nitwo tuzana umuyaga, niwo muvubo wanjye nkoresha. Abakunzi ba Icyubahiro TV ndabona ibintu bitoroshe kabisa. Araba ico bita umuvuba, aka niko kantu konyene gashobora kuba kariko karatsa imbabura ku rwego ruteye ubwoba cyane. Hanyuma washaka gucumba ubugari, gusonga ubugari ugasanga uburiye nko mu minota 3. Ndabeshe Dismas? Yes, niko bimeze. Ubugari bushobora gushya mu minota 6 cyangwa icyayi mu minota 5 ni hagati aho ngaho. Ibintu byihuta cyane. Ndiko ndabona n'ibindi byuma ushobora kubukoresha ngaha, ni ibintu byinshi cyane. Mbonye isahani ngaha anye yuzuyemo ibyuma byinshi cyane. Iyo ni metero ndiko ndabibona kugira ngo wifashishe mu byerekeye gupima. Ndiko ndabona n'utundi twuma ariko ndasobanukirwa. Ndiko ndabona ibintu, ndabonye akantu ushobora kukubaza cyane kandi wihangane. Kano kantu urashobora kumbarira ico kagufasha? Aka ni akantu gakomeye muri uyu mwuga wacu, kuko kugira ngo iriya mbabura ikore ikenera moteri. Iyi moteri rero ni ikora biriya byose kugira ngo ibiryo bishye vuba cyangwa imbabura yake cyane, na moteri turayikoresha. Ikindi kintu gikomeye cyane rero muri uyu mwuga ni moteri dukoresha. Mbega nagira ndakubaze, moteri mu gihe itabonetse uwo mwuga wanyu ntiwobaho? Biragoye nkuko mubona imodoka kugira ngo igende moteri yavuyemo imodoka ntigenda. Imbabura yacu nayo ntabwo igenda moteri itarimo. Ni itegeko ngo moteri igemo. Nagomba ndakubaze, mbega izo moteri murazikorera cyangwa muzikura mu bindi byuma by'abazungu? Kubera ndiko ndaraba kano kantu uburyo gakozwemo sinavyemera ko ari we wagafabrice komtere, ariko ndashobora kubona yuko umenga na kantu wakuye mu kindi kintu. Mbese kakagufasha nka moteri? Washobora kudusobanurira impamvu uburyo kano kantu gakoramo? Iyi moteri ndayigura, nubwo wenda umuntu yanayikora ariko turazigura kuko ibintu byose ntitubikora. Iyi moteri turayigura rero ikaza ikoze, hanyuma tukayishyira mu byuma byacu ikabasha gukora. Ino moteri wavuze ko ari ikintu gikomeye cyane kubyerekeye uno mwuga wawe. Ino moteri wanatubariye yuko itabonetse imbabura itokora. None ino moteri buri gihe ukoresha ino moteri cyangwa haba hariho izindi zishobora kuba zisumba izi cyangwa zikaba ari zito kuri izi? Moteri dukoresha iyi ngiyi, ariko moteri ziba nyinshi nkuko muzi ko na moteri z'ibindi bintu yaba imodoka cyangwa ikindi ziba zitandukanye. Ibi byose, izi zose ni moteri. Imwe muri zo rero ibasha gukora igakora imbabura kandi tugakora neza kweri. Zose zirakora kandi zikora kimwe. Izi zose ni moteri. Ariko ndi kwibaza nti mbega kano ka moteri ko mbona ari gatoyi gusumba zijya zindi narindi ko ndabona ko bagakora kumwe n'izindi moteri zikuru cyangwa navyo biba bisumbasumbanya ubukomezi? Gukora ntago bijyana n'ubunini bwazo. Hari izo dushyiramo abantu bitewe n'ibyo bakoresha. Iyo umuntu akoresha sola dushobora kumushyiramo moteri ingana uku nguku, kandi iyo umuntu akoresha amashanyarazi tumushyiramo moteri ingana gutya, biterwa n'icyo umuntu akoresha muri byo. Umuntu arashobora kwibaza ati mbega kubera iki ukoresha sola bamushyiriramo moteri isa nk'uko ari niniya? Mbega parake soleye n'amashanyarazi ni ikihe kintu gishobora kuba gikosoma umuriro mwinshi cyangwa gishobora kuba gisaba ingufu nyinshi ku buryo bw'uko tubwira abamashanyarazi kubashyiriramo tuno duto hanyuma abasola ukabashyiriramo izi nini? Urashobora gutanga ubusobanuro ukatubwira n'itandukaniro ryabyo? Ibi byose ntago bikonsoma amashanyarazi cyane, ariko impamvu ku mashanyarazi tumushyiramo moteri ntoya nuko uburyo dukoresha harimo na charge ya telefone. Charge ya telefone rero isohora volt 5 arizo zingana n'iyi moteri. Naho kuri sola rero, sola yo dushobora gushyiraho ugasanga ni sola y'10, ya 15 cyangwa ya 20, tumushyiramo moteri ya volt 12. Ni muri ubwo buryo dukora. Bakunzi bacu murabona ibintu turimo birahambaye cyane. Ndiko ndabona aka kantu karimo ibintu byinshi cyane. Kano kantu dusanzwe tukamenyereye kubijanye n'abantu bahoma, abantu baba bafite ibindi bintu bakora, abakanishi. Mbese nta mukanishi n'umwe udafite kano kantu. Kano nawe watubarira ico kagufasha muri aka kazi kawe? Aka ngaka nako ni toirizolante. Iyi nayo turayikoresha cyane kuko hari igihe biba ngombwa ko duhuza insinga, gufatanya insinga. Urugero ushaka gufatanya uru rutsinga n'urundi,
akangaka uragakoresha kugira ngo hatabaho move contact cyangwa hakabaho ko insinga zakoranaho siriko ikabaho. Niyo mpamvu akanako tuba tugakeneye cyane muri aka kazi kacu. Ya muri aka kazi kawe ndiko ndabona ibintu byawe bisaba insinga nyinshi cyane, birasaba interrupteur kujya dushobora gukora ibintu by'amashanyarazi. Sinzi navyo kushobora kubasobanurira uburyo bikoramo. Nababwiye ko iyi ni umurimo dukora kandi hakorerwamo moteri, hakoreshwamo moteri, niyo mpamvu hazamo n'insinga. Nuko ko harimo amashanyarazi nyine. Impamvu rero hariho na interrupteur nuko igihe kimwe umuntu akenera gucana kandi akazimya. Kandi ibyo byose umuntu asabwa kubikora yicaye iruhande rw'isafuriya cyangwa imbabura, kuko imbabura iba yaka cyane, ugiye kuzimiriza kure isafuriya ishobora gushirira. Niyo mpamvu rero dukoresha aka ka interrupteur kugira ngo umuntu nabona byatse cyane bigiye gushya cyangwa bigiye gushirira akupe cyangwa akupure bitewe n'icyo ashaka gukora. Ya urashobora kutwereka imbabura woba wararangije gukora uburyo ibikora kugira ngo abakunzi bacu cyangwa abakeneye ibyo bikoresho byawe babone ico bazoba baje kugura, ico bazoba bakukeneye ko yuko bashobora kukibona. Yes, murakoze. Mbanje kubereka imbabura nkora n'ubundi ni izi ngizi ziba zikoze muri ubu buryo. Nuko ikoze imbabura yanjye, ariko izi ntizirangiye. Imbabura irangiye ni iyi ngiyi. Iyi systeme yacu dukoresha amakara matoya ayo bita inshenga, ntabwo ari amakara manini dushyiraho. Hanyuma amakara uyashyira ku mbabura wacanye, wamaze gucana imbabura ugashyiraho amakara y'inshenga matoya kandi ugashyiraho dukeya. Iyo umaze gushyiraho amakara make, uhuza insinga kuko tuba twarabiguhaye bikoze byose, ukora connection, insinga ukazihuza. Birihuta cyane kandi byakavuba. Iyo uteka uri hafi, kuko iyo ugiye kuri safuriya irashirira, nabwiye ngo ucyegihira iminota 5 cyangwa iminota 4, urabona ko umuriro uhise waka aka kanya kandi mwabona ko usa naho wazimye. Ni uburyo rero dukoresha. Iyi niyo mbabura yuzuye, hariya niho bakiriza kandi washaka kuzimya ukazimiriza hariya. Iyo rero ugiye guteka ibiryo, umuntu uteka yigira hafi agashyiraho vuba, yatunganyije ibyo ateka. Niba ari igitoki ni iminota 15, niba ari amazi y'icyayi ni iminota 4 cyangwa 5, ni ibintu byihuta cyane. Murabona ko ubu ngubu imbabura yahise ifatwa aka kanya. Ya bakunzi ba Icubahiro TV, ndakeka ibintu muri ko murabona nagahoma munwa cyangwa nagayobera bahinga, kuko iki kintu ndiko ndabona kiriko kirakora kweri. Uburyo kiriko kirakoramo namwe nibwo mwibonera umuriro mu minota 5 ngaya amazi agiye kubira. Mu minota 3 yonyene ndabona amazi abageze kure. Abantu baba bakunda kufungura mu buryo bwihuse. Hari benshi baba bashaka guteka atamarisho bafise, ariko ugasanga baripfuza ibiryo byihuse. Sezera kuja kurahura umuriro kure, sezera kuja gutegereza inkono ugasinzira, sezera kuba wategereza ibiryo ibitotsi bikaza kugufata. Ngayo y'amazi arabize akanya tuganiriye. Imbabura iri kirabikora zikorerwa kwa Dismas. Nta wundi muntu ngo aratangura uwo murimo atari Dismas. Hanyuma Dismas ndabona arakora ibintu bikomeye cyane. Ya ino mbabura nanje iranteye ubwoba kabisa. Utuntu duto nabonye tuyikoze ino mbabura, ariko nkaba mbona mu minota 5 umuriro uri kuraka nkuko. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Dismas nagira ndakubaze kugira ngo ushire abafanzi bacu cyangwa abariko baragukurikirana, muri aka kazi kawe imbabura imwe ushobora kuba uyigurisha amafaranga agera kurangara? Ndagira ngo mbwira abakunzi bacu ntabwo imbabura ihenze cyane bijyanye n'ibyo ikora n'uburyo ikoramo. Mwabibonye ko mu minota 3 cyangwa 4 amazi yamaze gushya, ubugari bwaba bwahiye umuntu awushyizeho. Ubonye umushyitsi ugize ikibazo ushaka guteka bwije cyangwa se udashaka ibintu bikugora, uri umusiribateri cyangwa ufite urugo, iyi mbabura iragufasha cyane. Iyi mbabura rero tuyigurisha imitwaro 4. Imbabura ntoya ingana n'izi ngizi mubona, ariko ukeneye imbabura nini dushobora kumuca imitwaro irengaho bitewe n'imbabura akeneye. Abafite hoteli, abatekera abakozi, abafite kampani zitandukanye, tugukorera imbabura ijyanye n'ibyo ukora, tukaguca iseni bijyanye n'ibyo ugenda ukora bitandukanye. Ya ino mbabura nta handi uzoyisanga atari kwa Dismas. Ya Dismas twamugendeye cyane, aratubariye byinshi kuri zino mbabura. Aratubwiye yuko imbabura ishobora kubigurwa ibihumbi 40 ku batazi imitwaro 4 ico bisobanuye, bitewe naho muherereye, ni ibihumbi 40 ku mbabura imwe. Ariko aravuze yuko adakora izo gusa, hariho n'izindi mbabura zishobora kuba zisumbya ibeyi izo, bitewe n'ubunini bwazo cyangwa biteye n'uburyo bayikoze. Nagira ndakubaze Dismas, usivye imbabura nta kindi kintu usanzwe ukora? Ko nashitse ngaha nkabona ibindi bintu biri ngaha bimeze
bimeze nk'imifuniko. Cameraman urashobora kubereka bino bintu nabisanze kwa Dismas. Ni ibintu bimeze nk'imifuniko y'amasafuriya. Sinzi navyo yuko ari ibyo usanzwe ukora cyangwa ari ibyo wifashisha muri ubu buryo bwo gukora imbabura zawe. Imifuniko turayikora, dukora ibintu byinshi bitandukanye nubwo wenda tutari twabishyira ku isoko byose, ariko dukora imifuniko, dukora utungutu. Umuntu yaguze imbabura akaba akeneye tutubiri cyangwa dutatu, turakamukorera akakajyana. Yewe n'amasafuriya nubwo tutari twayashyira ku isoko, ariko biri mu bintu twatangiye kwiga umushinga wo kubikora, dukora ibintu byinshi bitandukanye. Dismas arakora utu tuntu ni twatundi atubarira tumufasha kwatsa ino mbabura mu buryo bwihuse. Dismas ntabwo yoroshe cyane, ndiko ndabona ka kantu yaragakoze, murabona uburyo kaba gateye. Ndakeka hano niho umuyaga uheza ukinjirira ya oxygene yababwira, hanyuma ashatse kugabanya oxygene arakugara kano karyango. Izi mbabura ziwe ni mbabura zihitinze cyane mu karere turimo, ni mbabura buri muntu wese yakwifuza bitewe n'ico twabonye ikora. Ya Dismas nagomba ndakubwire utera kamo nakahe kamo utera abantu bashobora kuba bariko baradukurikirana cyangwa abantu bashobora kuba bipfuza zino mbabura, nakahe kamo ushobora kubatera? Abantu batwumva ikintu nababwira, abantu nibareke kugorwa bacana imbabura zitaka, baruha barara bicaye mu gikoni cyangwa se bakoresha amakara bahenda. Dufite ubu twabazaniye uburyo, n'uburyo bwo kubafasha mukoresha amakara y'incenga kandi mucana imbabura wateka iminota 10 ugahisha. Icyo nababwira rero nta kindi, mfite nimero ya telefoni nayibaha ku buryo umuntu wakenera imbabura cyangwa se undi muntu wakenera ibyo dukora yaduhamagara, hanyuma tukavugana tukamubwira uko yabibona. Nimero yacu ni 0787 125 643. Ya Dismas, ikiganiro cacu kiri kugana ku musozo. Nagomba ndagukengurukire cyane kukuntu wemeye kubana natwe. Hanyuma kubijanye watubariye akamo utera abariko baradukurikirana, ariko ntiwatubariye impongamizi cyangwa ibibazo ushobora guhura navyo mu bijanye n'akazi kawe. Mbega ko tuzi ko atakazi katagira ingorane, ni ikihe kibazo ukunze guhura naco mu bijanye n'aka kazi kawe usanzwe ukora? Akazi kose kagira ibibazo cyangwa se imbogamizi. Imbogamizi ya mbere abantu bagira cyangwa se abantu bakora imirimo nk'iyi bagira, ni abantu bashobora gucukura ibyo bakora. Turasaba abantu bose bashaka kwiga ibi dukora baza bakatwegera tukabigisha, ariko ntibacukura ibintu ngo baye abantu ibintu bitari byo. Babanze batwegere tubigishe gukora izi mbabura. Ikindi kintu, izindi mbogamizi tugira ni ibisanzwe, kuba ibikoresho byatinda kuboneka cyangwa ntibiboneke. Ibyo ni ibintu bisanzwe abantu bihanganira, ariko imbogamizi ihari niyo abantu bashaka guha abantu ibintu bitari byo bagende ku byo dukora. Abo nabo turababwiye ngo baze tubigishe, hanyuma bazabimenye babikore babizi. Nicyo navuga. Ya Dismas yatubariye yuko imbabura yiwe uyikeneye ni nyinshi aba afite amaze gutunganya, uraza ukamuha kashi hanyuma akaguhereza imbabura yawe ukagenda ugafungura mu mutekano kandi mu mwanya muto cyane. Nagira ndakubaze Dismas, mbega wewe hano utuye aba customer barinjira nkuko byipfuza cyangwa urafise icyo usaba amakungu cyangwa abantu bariko barakurikirana kuri channel yacu kugira ngo bamenye ngo Dismas umuntu yoba ashaka kumufasha yobinyuza muri yihe nzira, umuntu yoba ashaka kumugeraho yobigenza gute? Abipfuza kumugeraho bobo yatanze nimero, ariko abipfuza kumufasha ntibaramenya neza uburyo bobikoramwo. Hari imfashanyo wipfuza kubijanye n'aka kazi usanzwe ukora? Ubundi iyo umuntu akora ibintu nk'ibi aba yifuza kugeraho agera cyangwa se kugera kure birutaho. Turacyafite imbogamizi yuko rero ubushobozi butaraba bwinshi. Abantu baba bifuza kudufasha cyangwa gufatanya natwe, rero batwegera kuri iriya nimero natanze. Nababwiye ko ari 0787 125 643. Ababa bashaka kugira icyo badufasha cyangwa se ko twafatanya muri aka kazi kugira ngo kagere kure, kuko twifuza ko abantu bari hirya no hino ku isi bamenya neza uburyo bakora uburyo bwo guteka batarushye. Umuntu waba ashaka kudufasha rero cyangwa ko dufatanya yatwegera tukabiganiraho kugira ngo duteze imbere abatuye isi, abantu bave mu gahinda cyangwa se mu mvune bagira mu buryo bwo guteka. Ya Dismas yatubariye yuko amakara adashobora gucana ikara rizima, yironderera incenga kubera zino mbabura ngo ntizikeneye amakara mazima.
zishakira incenga. Nagira ndakubaze Dismas, mbega amakara mazima iyo yasizeho ni ikihe kibazo atera cyangwa incenga nakahe karusho kuri izo mbabura zawe? Amakara mazima nta kibazo atera, ariko impamvu twahisemo gukora imbabura zikoresha incenga nuko hirya no hino amakara y'incenga barayajugunya, nyine izo ncenga barazimena. Biri mu buryo bwo kurengera ibidukikije rero, kuko aho babijugunya, aho babimena, aho hose bigenda usanga ari umwanda. Ariko tuyakuramo amakara yo gukoresha, bikorohera umuntu kuko izo ncenga ziba ari ibintu byatawe. Ikindi kintu, amakara manini ntago yaka cyane nkuko incenga zaka. N'imbabura zakorewe incenga, ariko n'amakara manini ashobora kwaka. Dismas aratubwiye yuko niyo wagura imbabura iwiwe, ashatse kuvuga ngo ikara niyo warigura ari rizima uzorimene hanyuma ricika incenga, niho uzaba uriko urakoresha imbabura yawe neza nkuko Dismas yazitekenitse. Dismas, nagira ndagushimire cyane ukuntu watwitayeho, ukuntu wemeye kuduha ikiganiro. Nagira ngo usezere abakunzi bacu cyangwa abariko baragukurikirana, ico wabasavye bamaze kucumva, ariko nagira ubasezere. Ndabashimiye mwebwe abakurikiriye icano, kandi ndabashimira namwe ko mwaje mukaza kugira ngo tubwire abantu ibirimo gukorwa cyangwa se tubwire abantu ibijya mbere, uburyo twakoroherezamo abantu mu bijyanye no guteka. Ndagira ngo nongere gusaba abantu nibareke kuvunika, abantu nibareke gushya amaso, abantu nibareke kugura amakara bahendwa, abantu nibitabira ibyo dukora tuberekere, tubigishe kugira ngo iyi si yacu ibashe kuzamuka vuba. Murakoze cyane. Okay, bakunzi ba Icubahiro TV, nari kuri mikro mwari kumwe na Lucky Ndayikengurukiye, kuri mikro muri kumwe na Patient Cyubahiro. Nkuko bisanzwe rero je ndabakengurukiye cyane, big up sana ku bantu bariko barakubita share, ama like, ama subscribe. Hanyuma abakunzi bo baba bamaze kubona abandi bantu badafise ubushobozi cyangwa bo baba bafise ico basaba, murahawe ikaze, nyarukira kuri Icubahiro TV kugira ngo tubamamarize ico mukora, n'abatazoza kugira ngo babidusabe tuzobarondera. Nkuko twagendeye ono musaza wacu Dismas, ntabwo yarabizi yuko tumugendera uyu munsi, ariko twebwe twarabonye ibyakora, turavuga ngo reka tumugereho kugira ngo turabe ingene twokwamamaza ibintu byiwe. Abipfuza imbabura rero zikomeye cyane kandi zifatisha umuriro mwinshi ku mwanya muto cyane, egera kwa Dismas, arazibahereza ku mafaranga make cyane, arahera ku 40,000 by'amashiringi y'amaganda. Ego Dismas twamushimiye cyane, hanyuma bariko baradukurikirana mwese turabakengurukiye cyane. Nkuko bisanzwe reka ndabasezere, ndababwire ati ciao ciao, tuzosubira ubutaha mu biganiro bikurikira. Bye bye, ndabakunda cyane.